Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahal subscribe nak mentah. MLA barim gamal seram konstansi ubah Himalaya mok tang sang peliang hak kesni palai ulong bag pos advisor nak penta ketanat pulih putih kadai ke betul wahi da menteri rangba kejala kontrat ke sangma padu sembut menteri rangba ubah preston tersong ulok kena ba kani kalong hadin ba state president ka BJP ubah Ernest Mauri ulok pak pensenge ya UMLA ka pentorum krak konstituensi ubah alheng Ubalong Menteri Sarkar Pak ya keciti caw Menteri Rangba bala munjur ya kerteng jong ba HM Sang Pliang ba duba M Karkrang ban Aikam Henry uba Mauri ula kerpat ban penrung da ke kerteng jong pat ban Pak caw Menteri Rangba ka Syuki advisor laterwahi nga da Menteri Rangba kontrat ke sangma ba du sembut Menteri Rangba Preston Tensong kini ki arngut ki Rangba kile-kile nga layok na kanu ke pos na laong mar kilong ba pila ban le shim ya ka sithi thongkam la sai le thu uba HM Sang Pliang uneu MLA barim ulong ba ukerpat ya ba Mauri ban pharu ya kerteng jong kisangut ke MLA barim bat ya kerteng officer IPS barim cha Menteri Rangba ban munjur na kementa ki kato kani kikam handai umsim le ai setia kabakam penlango habang alayo ya ka sithi balathung kum advisor ubah hack ula telefon yang ban pakwan syaka kamera jong bat anda ngalalej syaka kamera ul ai kublai yang bat kali kum no phiyo yak isti tungkam mano bemunjur ripi ngalaong ba ngayok nang Menteri Rangba ulong ubah HM Sang Pliang uyetho ba ubah hack ula pha badai ubah Mauri ubala peta ban persengek ban pha yak isti jing menjur ya kerteng ubah HM Sang Pliang pat ubah Karkrang syau Menteri Rangba ubah hek ula play ya ke bang kandidat hadu kata-kata bat ubah hek ula dep munjur ya ke keteng conga bat ubah Karkrang akeciti dio nak menta ban Aikam bat ya keciti la pha syau Menteri Rangba kum gajing singa burom ubah hek ula telefonnya ubah Mauri bat wong ala pha ya kawai keciti syau Menteri Rangba ada ka munjur artelik kerteng ubah HM Sang Pliang bat ubah Karkrang da kemata katok negi kam ubah Ernest Mauri ulong ba un persengek swa bat ong ap ngandawan syaka kamera jong pi mar ubah Mauri ulalai syaka kamera ubah heng bat ong ba un tar sisandon ya ka sithi bala manjur ya kerteng jonga pila ban kali na ba heng ban pensisa ya gani hadin gata ubah heng da kejing bomban se namar kejing kerpat jong presiden ke parti ulah habantar je kesithi bat haban penmunjur de kerteng jong Pak Mauri laong su ubah HM Sang Pliang kumno pila ban set kala kane kadai kecing le bom hok kane kadai kecing set kala abang lagar pa di ban munjur ya kisan ngut ki kerteng na pedeng jongi syau Menteri Rangba na kemeta ki kato kane ki pos han raya depat ulek na kerpong ying ban faktar ya kasithi ha ba alhek bat pak penrung bujli da ke kerteng jong menta ke syong sahau ba Mauri ba hek ban pensai namar bayakane lai thu hi da ba hek hanga la ban ba HM Sang Pliang